Prije početka samog videa želeo bih da vam skrenem pažnju na web stranicu ovog kanala na kojoj možete pronaći sve tutoriale kao i linkove za preuzimanje i kopiranje sadržaja kreiranog u videima. Link ove web stranice nalazi se na ekranu, a možete ga pronaći i u opisu videa. Također želeo bih da se zahvalim donatorima i članovima kanala, a ako i vi želite podržati ovaj kanal, bacite like, pretplatite se na kanal i komentarišite predlog za naredni klip. A mi pređimo na video. I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo da redizajniramo onaj naš stari sistem poslova gdje sam vam pokazivao kako napravite bus vozača i tako dalje. Znači sad ćemo malo redizajnirati taj sistem poslova i obrisat ćemo taj posao bus vozača da bi u neku od narednih videa mogli da pravimo poslove po ovom novom sistemu. Tako da za početak ću ovo ovdje obrisati jer nam isto ne treba da para oči. Tako da ovo ću danas raditi iz glave, znači nemam ništa spremljeno sa strane i tako dalje, tako da možda ću malo bugovati dok ovo budem radio, kao i u prošlom videu za gateove gdje sam isto bugovao jer sam radio sve to sa strane. Uglavnom šta ćemo da uradimo, ajde prvo da uklonimo ovaj naš posao bus vozača, tako idemo u bus i sad ajde ove plati ćemo isto da uklonimo, ne trebaju nam. Tako da tražit ćemo gdje god imamo bus vozač. Ok, ova komanda zaposli se treba da nam ostane. Tako da, ajde obrisat ćemo samo ovaj unutrašnji deo. To ću malo drugačije uraditi. Onda ovdje imamo bus posao, to je kako se pokreće bus posao, ok. Imamo rad i imamo job progress, ok, to je dobro da zapamtim. Znači imamo rad i imamo job progress. Prekini posao, ok, to ćemo isto da izmenimo. On player enter checkpoint, ok, ovo ćemo isto da obrišemo jer ćemo to malo drugačije uraditi. Imamo bus timer, ok, ovo ćemo malo drugačije uraditi, mislim svako brišemo ceo bus posao, tako da, ja sam uradio. Ok, zapravo ceo bus timer možemo obrisati, ne treba nam uopšte. I to je to, ovo nam je jedino gdje imamo bus. Imamo F5 da pokrenemo, nema erora, ok, tako da, to je to, super. E sad, šta ćemo prvo da uradimo? Prvo ćemo da napravimo neki new poslovi. Zapravo napravit ćemo ovako jedan odvojen deo gdje ćemo samo poslove stavljamo, tako da nazvat ćemo poslovi. I ovdje dole ćemo da stavimo ovako nešto i ovdje ćemo samo promjenjive od poslova da stavljamo. Ajde nađemo ono radi i job progress, da i to kopiramo gore. Ovako da katujemo. Treba će nam to gore gdje pravimo poslove. Nećemo to da ostavljamo dole, tako da ovdje ćemo to da pastujemo. Ok, i treba će nam neki new poslovi. I ovdje ćemo da stavimo listu naših poslova, na primjer neka prvi posao bude bus vozač, drugi posao neka bude pizza dostavljač, treći posao neka bude na primjer pilot, četvrti posao mašinovođa i to je to. A ovdje sam zaboravio da stavim znak jednakosti i ovdje tačku zapetu, sad će da radi. Jel da? Da, ok, ovo radi, ovdje nam izlazi jedan warning zato što nigdje nismo ove poslove kao iskoristili, ali nema veze. Ovdje možemo i definisati ID plate za poslove, na primjer define bus plata, neka bude ne new, nego neka bude na primjer ne znam, u stvari nećemo, imam malo drugačiju ideju za ovaj bus sistem, tako da ostavit ćemo ovako. Ovi neki poslovi će imati fiksnu platu, ali bus vozač će imati malo drugačiji sistem plaćanja, vidjet ćete posle i sami. Ok, šta ćemo još da napravimo? Za kraj napravit ćemo da nam se prikazuje lista poslova, tako idemo cmd, ovdje ćemo napravimo cmd poslovi neka se zove i stavit ćemo
player ID, params. Ok. E sad, šta će nam ovdje biti u ovoj komandi? Pa u ovoj komandi želimo samo da ispišemo igraču listu poslova. Kako ćemo to da uradimo? Pa napravit ćemo neki novi dijalog preko kojeg ćemo igraču pokazati poslove. Kako ćemo to da uradimo? Pa ajde da definišemo novi dijalog. Dijalog poslovi. I sad kad odemo dole u CMD možemo da stavimo da je neki new n jednako size of poslovi, da bi vidjeli veličinu ovog kao tih poslova, koliko gore poslova imamo navedeno. I sad idemo for new i jednako 0, dok je manje od n i plus plus, klasična for petlja. I ovdje možemo, ajde u stvari trebali da smo gore da definišemo i neke stringove, na primjer dia str, neka nam bude string za taj dijalog, neka bude 256 dugačak. Može, ajde 512 stvari, ko zna koliko ćemo i poslova dodati. I neki manji string gdje ćemo samo staviti ime posla, on ajde može biti 64. Ok. I šta sad radimo? Pa sad listamo naše poslove, znači ovdje ćemo da formatiramo ovaj mali string i da ubacujemo njega na ovaj dia string, tako da idemo format str size of str i ovdje ćemo da stavimo ime posla, na primjer stavit ćemo prvo bijelu boju i stavit ćemo procenat test da bi stavili string, ovdje na kraju tačka zapeta, i stavit ćemo da nam to bude poslovi od i. Sad bi on trebao nama ovdje da ispisuje string u to. No, znači na ovaj string će nam upisati ovaj posao. Mogli bi čak da stavimo i ID posla, ajde. Ili da to uradimo ovdje ispred, znači da stavimo tipa da 520, stavimo ovako otvorenu zatvorenu zagradu, stavimo ovdje procenat d, pa razmak, pa crtica, pa razmak, pa onda nek stoji ime posle, ovdje ćemo staviti +1 na primjer. Ne ovdje, nego ovamo, to je to. Ok. Sada moramo na ovaj dia str da zalepimo ovaj mali string. Kako ćemo to da uradimo? Pa idemo str cat, na dia string lepimo, ne 10 nego dia string, lepimo str i to je to. I sada kada kompajliramo ovo, kao što vidite, ovo radi, međutim nigde naravno nismo prikazali naš dijalog, tako da idemo show player dijalog. Player ID, dijalog ID će biti dijalog, kako smo rekli, poslovi. Stil će biti dijalog style message box, zato što želimo da igraču damo to kao porukicu. Caption će biti, na primjer ovako. Lista poslova, info će nam biti dia string, button 1 će biti ok i button 2 će nam biti prazan, da nam ga ne bi prikazivali. Ok, napravio sam jednu grešku koju uopšte nisam primetio, koja će vam poremetiti totalno program. Zapravo ima dve greške, ali jednu sam sad slučajno provalio. Znači, prva stvar, ovdje smo stavili prvo d pa string, a ja sam ovdje obrnuo mesta, tako da ovdje ćemo ovo da katujemo i da stavimo ispred. Zato što prvo pokazujemo ovaj ovdje broj, ovaj decimalni broj,
a ovdje posle pokazujemo string, tako da tim redosledom moramo stavljati i ovdje parametre. Šta sam još zaboravio, obrnuta kosa crta N da bi otišli kao u sljedeću liniju new line. I sad ovo kada kompiliramo kao što vidite radi i kad uđemo u GTA, sad ako ukucamo poslovi, naravno ja sam mispelovao komandu, ovdje ćemo staviti poslovi. Sad to trebalo bude ok, ali uglavnom kada ukucate poslovi, kao što možete vidjeti, izađe vam lista poslova i izađu vam ovi poslovi na samoj listi, tako da to je to. Tako da ljudi, to je bilo to za ovaj video, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste bacite like, ostavite subscribe i podijelite ovaj video s prijateljima, a mi se čujemo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!